le. Yang di negara 4M. Apa tuh? M. Apa tuh? Mental, mentul, milham, mengejera. Sisio jegek-jegek buen, bukal masuk syuk kuning apa nih? Onyo sisio kelas 1 SMA. Sisio saya dini di Biaung adan gumi subuh ngelah backsound TikTok viral. Apa tuh? Ini biang. Syuk kuning. Ibu, siapa awak bukan? Lihat sih. Ternyata nyetrum deh. Adi sudah, di awak nu mendur. Rusak. Bin. Awak nu menduran apa? Konde dua nu dicek-cega. Siang Cina lu diskusi tuh, lu gitu. Nah, yo telu telu ngai gendinga, marut ane pertama tuh. Apa? Gendinga. Bener. Soalnya nang set. Bebek. Nya. Oh, malu apa pecalang kati duon. Sale bawa. Ngalih nah. Bon sumping. Sing dadi len king. Tuh. Ani len. Nah, ini len nih.
aing. Biasanya nak mulu gitu. Asal ada cicing, tabrak motor, anggap si cicing nih. Nah, Ini tapi motor. awak cicing jelas saja. 5 nih ketang, Oh, anggap gitu. Nih cicing. anggap cicing. Nah, ini motor. Ah. Cik, jeder. Ada siap cicing ini? Oh, cang barang. Bareng. Yo cetak maro nyak masuk. Ah? Yo cetak langsung bu. Sini dari backsound. Oh, backsound ge. Backsound. Nah. Cik, jeder. Nu hidup nu Jeder. nu Hidup, jeder. kenyal. Oh di Denpasar ada cicing orang kenyal. Maro cetak kenyal. Si Mundo hebat penabuh sangat luar biasa titiang nunah tepuk tangan majang rim penabuh dua ini rumah. Keren rumah Ini penabuh asli Bawing. Apa? Bawing. Biaung. Bawing. Tadi itu mas cemil tulisasi tepuk. Nah, Bawing kaji Bawing kelot gitu. Biaung. Oh, biayo. Biaung. Biaung. Di negarung lu gitu biaong. Ong sing ong. Sing bisa ora biaong. Mendok. Contoh. Cicing. Lama Aja. contoh jadi ini. Munto ayang-ayang nak di biaong. Ajan penabuh hebat. Undang artis megamal. Artis hijau. Tuh tukang kenangan di Malunan. Kayaknya tuh. Artis MNC. Nyendo. Bang Sopo. Ngawang-ngawang game Bang Sopo raha. Sopo? Yang sabar ya, boys. Edo runguan nak uli Bangli ne. Masa Bang Sopo raha? Menyen. Artis di RCTI. Nyen RCTI. RCTI. Nah, bungut awak harus Inggris RCTI. Nah. Tuh madan Doraemon. Cida perawadan gitu muncul luung sekandong Aja. apalagi jegok nih itu maro jegok belan ada nih Bela nengge. kanan sih ngede kiri sih gitu Tuh nak yo tuh menciplaa sambila. Ane kanan ngejuwe, ane kiri nyokot. Do maro belen. Bela ngedek. Sekan. Besi katong ngedek. Genggor. apa genggor Munyen jegok. Tapi ane paling salut nih ngedek gong. adio Usaman ketiga gong tiap. Oh, meleset jepok. Onda pernah gong memunyi cekir. Apa ya nak ngapalang backsound TikTok? Apa? Damyonger. Ongke A. Onggera. apa ongke Oke. Mandi negara ke gitu. Ongke A. Sing ado oke ongger. Oh ya di negara bu. Ongke A. Onggera. Oh, wage nih di Biawung semua terkenal di TikTok. Apa? Biawung ketinggalan. Backsound TikTok terkenal. apa tuh Ini keren penari sisio matato lima. Besek ge sing nyedang isi busa sisio pas kerauha. Hadi kita. Duh. Kewok ngisi. Dewa. Orang jangan nih. Sing nawang. Sing nawang. Apa tuh? Iya. masa sisyo sing tadi gitu sih Saya sinawang tutur di. tuh deh sisyo 3M tuh Apa 3 miliar kora? Ting. Man, nih nawan 3M sih Apa? MMM Apa dong? MMM. mental milahan Oh. Oh yang di Denpasar 3M. 3M Yang di negara 4M. apa tuh MMMM. apa tuh Mental mentul milha megejera. Tepuk tangannya aja penabur. Apa iba nukun kora mbok tung liwat metatu ngawage. Dikit tuh. Sing adu kengki. Adik kita kita tuh kayak. Sing yo Kerau kerau. genda kaca jadi dia sini ngorder gitu. Yo kerauha busa sing adu nak nyidang isi. sing kerauhan lah keraung Apa? keraung nak keraung Adik cara munyin macan adik. Keraung. sirincang nak rumah gitu busana ibu gitu kadang ibu sing bareng aji gitu. nak keraung Apa ada ando? keraung Di negara maru bener.
Iya. Kerauha. Tidak yang benar. Mana? Ternyata Dan pasar apa? Kerauheng. Kerauh. Siapa? Kerauha. Di Bangli paling benar. Apa? Kerauhan. Nah, di Bangli kone paling benar. Kerauha. Dan pasar kerauh. Di Bangli paling benar aden gumi lu saiha dini di Biaung aden gumi subuh ngelah backsound TikTok viral. Apa tuh? Ini biang 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 biang. Biang 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 biang. Pasti le maksud di belakang tuh dia. Lepas lihat Cina coy, hebat Biaung. Sing biong-biong gitu. Man Meow 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 meow. oke Biaung biaung. kadang makanya ada macam-macam orang paling lengkap aden gumi malu. Nah malu dadi sing peneang munyenja ben bede Di tuna ngoyong. aja. Coba Kan dininya ya keras munyenja. Misi Coba, kerauha. coba. Ibu. Yenci kerauheng kita bisa geliling cang nasi. Cek. Oh, ini usahakan mana meneknya gede munyenja. Pamun, pamun. Aduh bes keras awak kerasa Mas ya. Biang. Ya. Cek. Biang biang. Aja. Saya ngain Nama ngaput lam beraraak di sandal itu. Apa? Rauha sandal. Jelemu sing peragat cik sandal kita sandal. Di negara sandal ada. Sandal. Sing bisa ora sandal. Mendong. Mati Orang ani pedalem cang jero mangku busan di belakang. Engen. Mara kita sisi dini. Mangku pas rangkap kok. Kira. Oh nak mekerai bener gitu. Oh, gak ngereng. Aduh. Nene merasakan kerauhan maro. Paling Tirto jemaah buang nyemak Tirto aku aja mah gitu. Ke paling kira mangku. Aduh pas besi jero mangku paling santai. Iya. Kan maru nak kraho. Ketuyul di belakang kan jero mangku. Hari yang mantap. Menyet cagal kemulaku. Makanya Masalah jelas serati ya. Iya. Adi sedap. Ijo cinggal pelajin nih bancing kan. di biang. Ye Om Swastiastu. Paraden. Mah, ibu tani apa Banten di Malunan tumen jani cang nepokin jet mekinyukan gitu. Lu ciplok. Dijo ada nyet nih. Dijo ada jet mekinyua. Itu marah tipe cewek simpel enggak? yang alih kuranan cara ibu itu alih nih jet nih mekinyukan. Paingken. Wi odalan cara dani yang perlu majajahitan. Jet busong celepin jet nih gebogan pesuran. Jadi gitu. Mani ajak medagang cocok Mas ya. Adio. Oh medagang martabak. Iki lho. Timun celepin jet acar pesu. Kayaknya aduh. Di gumi biang. Di ini tunjukkan kehebatan gumi Dumaro Bangli paling lengkap ngomong. Ceroden gumi bagus ke Bangli. Sangka tuh macam-macam nah gumi sugih. Tulis katakan nikel gen karpet luar negeri. Apa lo? Adi. Inter apa? Interpal. Terpal. Nah di Sing terpal sing terpal. Dong aja sing ada nguseng. Oh, kamu nguci doyan. Sing apa? Sing janger non. Sing gitu Oh maksud. sing gitu nih. Sing gitu maksud. Maksud. Nama maksud. Apa maksud? Maksud gitu. Aja sing bisa orang maksud. Mendang. Contoh. Cincin nama contoh ke cang dini. Ini talent sisio cek kecap. Coba nih petato busan tuh pengecak. Bang melah nalinin buen. Enang lab sisio. Saya coba sini lagi kapan? Shoot kudu. Ibu. Siapa awak bukan? Ya, Ci. Ternyata nyetrum deh. Awak jangan. Lah subuh jantung nu separuh.
Ajan nyenawang ulian tali neneng ngidang mengikat tali perjodohan canjak sisyo lah. Benar. Kalau lang. Sisyo jegek-jegek buan, bukal masuk kuning apa nih? Onyo sisyo kelas 1 SMA. Sisyo. Oh sisyo kelas 1 SMA dong. SMA. Amun dari murid masuk mani sirap. Ingat. Sirap mani masuk. Oh gitu. Masuk mani sirap. Selalu baca makaman. Bangli lemu buduh. Kiki maksudnya lemu buduh. Aden ki gumi bangli bu jelas nak buduh. Adi uli aden gumi bangli. Bang, Bara. Li. maksudnya Tuh lagi nyai ha gumi di biau ngora interval aden gumi niu ki konde karwa bagus. di kedek sih. Man bangli. Bang, bara. Li. Bang bungo cie. Aden gumi jene apa mai? Benin adan gumici mara nak ketabanmu. Ketaban. Ketabana, Tabanan. Nah. Bara. Bara adan gumici. Jawa kena luang arten gumen cai. Apa? Bangli. Bang. Bara. Lia. Lia bara. Bara dari ini singengan. Apa coba gare? Apa gare itu? Gare. Gareng. Sing timpal semar. Gare. Tuh gareng tuh lenga. Gareng. Hah? Gareng. Nada gareng. Ini ama munyi aja yuno. Adi? Gareng. Taban. Jarum plega mua. Kebenjil leka. Agat ngora gumin yosing pegata bang. Apa coba? Bang. Bara. Lino. Mau lu saja. Nah lu baca berpikir apa li? Bang. Bara. Lingkungan. Lingkungan yang merah turnya berani dan semangat membangun seni dan budaya dari balik itulah Bang Li. Didukung oleh Backson. Biang. Nah, awak no karo. No. Aja. No, nale. Ro. Ro bodoh. Ya negara ro maluna nerga yo dada. Mana po? Ga maluna. Oh, ga malunan. Aja masa mani takonen uli joy ba uli nerga. Nah, ulang. Negara. No. Oh, aja. Gala, ro, rengas. Negara. Sing bisa nyambata. Nele galak rengas. Oh, pantas yang nang cicar barong saya kan ya. Menele galak rengas toh. Tegas. Masa tukang kenang ni busan toh. Iya. No. Nele galak rengas negara. Aja. Dan pasar. Den. Lagi nanya gini-gini cuk le. Bahasa apa tuh? Jang nakonang den pasar sing nakonang cuk. Aja. Cuk buado lengkap itu. Apa masalahmu? Mentu busan. Jangan lagi ke nanya aku dari kele. Ini orang anak-anak cupu-cupu itu loh. Aku bukan cupu-cupu. Aku cepong-pong. Kalau cupu-cupu udah bisa cerbang. Tuh kupu-kupu itu. Aja. Gini ya. Aku kan dari Kodia nih cuk. Oh di Kodia Ciladep cuk gitu. Cuk, aduh. Cuk tuh artinya kawan. Hai kawan, hai cuk gitu. Oh, cuk tuh kawan nal. Aja. Hai kawan. Hai cuk. Hai cuk. Hai kawan-kawan. Hai cucu. Hai cucu. Hai kawan-kawan. Hai cuk. Kalau di Denpasar tuh simple cuk. Cara ngomong tuh aku ngasih tahu ya. Kita apa? Kamu. Oh, yang di Denpasar keto Kamu. Berarti yang orang itu kamu ya? Itu ke ya?
Ya, Itu ke. nah. Makanya iya. Sing artinya tuh Itu ke. enggak kalau ngomong tuh kasih jarak dikit. Oh kasih jarak kemana? Kasih jarak. Kemana? Spasi, aduh orang dua nih. Ih. Itu ke, Cok. Itu ke, cuk. Bukan gitu, gini caranya. Itu ke ya. Gitu. Oh. Ada ngadenga maksud. Enggak. Kene. Itu ke ya. Itu mancak itu bu jumahan aja ngomong. Awan anak kona apa? Arten Denpasar. Den. Dajau. Pasar, Pekan. Denpasar. Dajan pekan. Bukannya pekan Cine Banyut. Cara janyut. Mudah tugas nih kena bencana. Ye, pekan canto na panas dalam. Oh makanya mam sia cengut. Iban sing tadi gitu. Oke. Nah, iyo pekan iyo sing panas dalam. Man. Sing anyut. Man. Iyo ngelangi. Oh berenang. Oh, kepasih. Jadi ganti ge adan gumin iyo arten. Enggen. Denpasar. Den. Konden. Pasar. Pekan. Denpasar. Konden ngelah pekan. Aja. Dini. Sing lapakan, Cok. Mani cimlali ke Denpasar cejak dua nah. Enggen. Setel lelap cang nasi. Lelebang. Oh, lelap cang nasi. Iya kalau lebang sih. Dah ditukar cang Tukar apa? Tukar Badung. Oh ngide sih tukar ke Badung ngangon ngelelebang cang. Aja. Sila tukar di Denpasar sih ya. Aja. Lele ikan ubur. Ubur ikan lele. Mabadeng. Ubur ikan lele. Apa? Miskin le. Sauten jak ne dini biang. Si pekan kan si ngide ke Badung len bebarang ngide pekan len memci pekan. Aja duka dan ibuin ngide ke Badung. Lagi ngelelebang timpal. Aja mani mati timpal ke kena kade halo. Engke. Loh, kene tanam. Dijo. Setro Setro apa? Setro, Pak. Dia ngide setro ke Badung ngangon nanem timpal. Biang. Damyonger. Ongke Onggera. Nah, Kedo nak simpel lah Denpasar. simpel cang nawa. Oh simpel makanya makejang nyileh. Pekan na bang do dini wali dalam Aja. nyana mulai bang di pekan jak tabanan Aja. oh Sing tapi deh bang ide pekan. Engke. Karena bahasa di Denpasar tuh nak makejang soro bahaya. adi bahaya Wih, kayak kasar sekali kayak anjir. Kita terus orang anjir sangkal seko anjir gede ya. Tuh banjir. banjir tuh laga mana yang ada lantai tanah meserot uli bukit tuh anak hongsor gitu Yang ada megojodan gumi empa aja anjir empak anak hongsor biang mati Denpasar jadi dini mati singlah apa aja mang Cibin. Cijak dua, sing ngerti bahasa Denpasar kene bercina. Cang orang Cina, ben ani yang ci ke melalui ke Denpasar, 1 menit kan ci belajar bahasa Denpasar po bisa. Wih simpel ya anjir. anak hongsor Empa. Sing gitu. Man. Cukup ci menakon engken, yang cara cang nah ngebang contoh, cara jani wih tumben mai ke puro di biong megah Bibi aung kada bibirang no. Biaung mundo kan biaung. Di biaung, di biaung nih kan megah nih. Gak seruat ngomong tuh. Man. Cukup Iya. ya di Denpasar kele. oke tuh ya nak kagum gitu kele yang di negara jaler goloha maru gitu Engken. kele Keles. aja Oh berarti yang perlu orang kagum tuh luung sajan puro dini yang perlu. Repot. Cukup jangan kele. Isin gitu deh kele gitu. Yang ada segini
Keteksan cak ci, iki maksud ci gitu. Oh, pedih Ci. Pedih, Gampang. ingin kele. Oh, misi nengeng mato. Kele. Melang kele mato. Keles. Man yang kena lah dawe dadong merebusangi di nasi jani sakit bunga lain gitu. Kele. Koyo kele modal. Oh, kele ki modal itu. Oh, yen Pantas sing ngayo gogo lais kele itu. Aja. Yen kagum kengke bisa. Kele. Oh, ya kadang kele. Ya sempat Kele. yang kagum. Kele. Ya kadang kele. Yang sempat Kele. yang sempat. Kele. Oh berarti kele nal. Yang dadong ya mati. Kele mati dia cuk. Anjir. Anak ongsor. Empat. Cara munyi Ci luang kan Ci. Cara munyi di Bangli paling luang. Adi lengke jadi. Saya Oke. perlu orang cara munyin ciluang saya perlu. Kle. Aja. Di kle kata bener iban sing dadi pedeh. Tuh maksud canggih gitu, maksud canggih. Engke. Tuh yang cara munyi ini paling luang kan. Oh adi gitu sih kle. Atau mayer lo. Maro yo. Aja. Jani dulu hitung aja. Gumi bu gerubuk kon. Sekarang nak jam 12. Ampun apa? Karena ide berdaret Man kuat wisi begadang. bisa ngikin. Sing kuat begadang. Iya. Nya aja cuma. Nih. Pak pecalang dia. Ingin. Wet kambannya di duri. Nih sing wet. Nih kamban songket. Iya, kau songket gitu. Kamu songket galar lah. Sing ada cang nyongket. Sing galarnya di bale tuh di bale. Sing iban bungut mangan. Angkal metajo. Songket ban paku gitu nah. Aja. Kele. Kayak kau kamu Cina. Ya nawa nak tegas di negara. Tegas. Keke nih. Jadi keke. Jani, kumi kerupuk. Langsung kamu. Oh. Maman ada sebuah cerita. Walu nateng dira. Bungut ci walu nate. Di Kediri benang kajen ke di biang. Ci lemo mondo beduni pebaleh dini. Ingin. Karena ada nak cakcau, dawang cido. Nyen. Hi, CEO terkenal. Nyen do. Sedang menyamar menjadi kegenong. Oh itu CEO tuh. CEO. Woi, kaisar orang lang. kaya di keling. Orang ci CEO. CEO tuh sekarang kaisar langit. Sing. Kakek Zeus ada. Sekarang man kenal bisa kaisar langit menyamar. Biasa nak mencoba petir yuk. Siung. Tuh patuh cara judul Dracin calon Apa? orang Jani. Apa itu juga? Pahlawan tak terduga. Kaisar yang kesasar. Tuh warna benda. Aja. Tuh pada waji. Sangkal nak kita punya anak ada judul Ben. Ingin. Istriku 3 takdirku gila. Aja. Makanya nih Jani judul umum tuh CEO Narang. Apa CEO narang? Saya. Jani kene. Nak gumi gerubuk. Nyengai. Tuh bobusan CEO. Oh, kakek, Sing kakek. tuh. Kakek serius tuh. Sing tuh neng. Ah, gitu tuh. Oh. Oh si tawa aja. Dingoh berita nih. Ada kone Brahmana uli jagat Kalinga Jawa. Oh. Teko mai ke Bali. Ngaku-ngaku mesemeton sarang Ido anaknya Agung. Ido bertaruh dalam batu rengong. Kenya cerita Dracin ini. Oh jahat. Kaisar yang kesasar. Bener. Makanya sekarang dari itu kita harus ngapain? Sing perlu ngeleng. Sing misi. Sing gumi gerubuk dah cidek misi drama. Harus ngeling jangan sing dah ngeling po. Sing perlu ngeleng. Sing dah. Cukup dengan keleng. Keleng. Kejai. Keleng. Jaji batas eh. Pantas sing ngeleng cinganya. Aja, sing nama ngampun. Kakek Sius. Woi. Hei kakek Sius. Tuh jenis CEO menyamar. Oh ya. Enak
sugih tuh sejaden tuh. Aja. Pura-pura ya dari Pura-pura ya pakaian set-set peseranting. Aja. Do pecak-cak kok busan. Cak-cak ke. Cak-cak. Saya suka. Cak-cak ke. Coba pas cak-cak ini kan mau bunyi pade. Ayo. Hari yang mantap. Si pas ngai gitu. Ayo kita cangkilin siapa ini? Kagak. Saya sepanan sih. Oh tidak. Nah, bangke kan Ci? Bangke Ini Ci. bu akibat yang kene mendukung do nyak-cak kakek sewu sedo. Ada. Dan ini dubuk isarnya jangan cak lo kapua dinding ojak mau kencang ambil mau gendeng ngiri kang ogo ya hari yang mantap gitu Maruyo Terus kene. hari yang mantap. Maruyo ditu lantas mempangana enggak rebonding wogen. depo cim si jamba apa do dintuni cepat langsung kena ya Langsung kene yo metanan cepet. Biang. oh bo sangkal tuh ani ngawenan kepastuyannya dini dibesake Apa juga jek sing ngadone beres. Maro buksan nyate bom ulen. Dong ranang. that's right Who destroyed? shred that tuh mawenan makajang celeng konden gorok subuh mati siap konden mejuk subuh hilang sate konden lepok subut lah Engke carane lang. Awang ama kegoreng. tuh taluk marejang pesemuk Oh. gitu Kalau siap marula kada siap su. si maro belah Aja. tuh pada kada sampian Penjor. jai lo sampian maro menjahit subutuh gitu mirip Aja. jani kene Oke. Pangsing uliani raga lantas nyajang yang sanreret kawibawan yadnya. Benar. Yang sanuwuh yadnya nih. Benar. Wah, ya sama kan ulah kena maki peprajut bud. Aku petang situ. Saya nanti aku tuh cerian awal ke semangat bisa nugdugin. Bukan tangkil jadi kal tangkil jadi ring ligit itu roa kriok. Terus kita mati semangat aja. Kati jampat dia gitu. Bersiap sih. Bersiap. Oh sing lemui. Tuh bersiap ke lengah. Bersiap. Lar. Jani. Do you cino bareng Jani. Kijo. Hahaha. Hah? Kijo. Jani lah. Enak. Lumaku haning mari. Ayo, cok, kira nonton. Ondel. Mai, Naide, apa tangkilang lengan? tangkil ke karang kepatihan ngelapur leung linggih itu. Oh, kori. Cincak nih sing. Nya kadina dan pati. Kita pungut dulu ini kakak. Gusti Pati. Tadi cerah bulan. Nah, Ini. ciwa kapan tangkil ke puri? Siapa bung mecine? Matur benaheng. Oke kakak. Pakai bahasa apa mantur? Hah? Pakai bahasa. Bahasa kawi. Oke kakak. Gak. Ini namanya ancang-ancang warung nateng dia. Apa Apa ancang-ancang? warung datang di walu nateng dira kalian ceritanen. Ancang-ancang. Sing sinegah. Oh, nak dikeco di skenario nih. Oh, di si- Kan oh. kirimnya skenario cara dudonan acara tuh. Aja awak kadena dayatnya. Abe Gusti Padik durus pawungan palu kira di damang kisah. Orang asat pepalangan dia. Gusti tapi Apa Gusti tapi Ya dia tekan kesatuan ngomong di kandang. tiang kaulan palungo Gusti keberapaan. wow, kenapa banyak sekali kakak? Ada 5. Ada 6. Keparahan kau.
anikal nyuang dini wijil ini durinan tuh. Tuh anikal nyuang kurenan dini. Oh ane ora praya situ tuh. Oh, tuh. Kele. Cek Adi, ada pateh camat gitu duri tuh. Ngejek kali kayak. Si camet tuh. Agak gedenan kumis. Tuh lu. Kakak Pati jangan ketawa. Awak pikir Gusti. Latos temeyo enten banyak awak berikin. Repurian tuh. Jaga. Kene kulo gaung di Hei, sebentar dulu kakak. Kita jangan dulu lanjut ke cerita. Saya mau cek dulu satu persatu. Ini kumisnya teke apa tidak? Udah teke. Oh, ini pintar caranya. Gini dia. Padahal di tengah bukan. Duduk. Yang itu paling kasihan. Ternyata yo nak nu sedruk. Tadi. Yang itu paling kasihan kakak. Nyamplet di paling ujung. Enggak. Siap Ci kel mulai sang maka patih campain Ci. Ampuro Gusti Patih. Gusti Patih. secara kulo polon cita telu. Ya kau sekan cara gulok kan. Kian banyak nenek. Dewa ratu. Orang tuh. Mama kira. Lu kerayang titiang mapau watu rengangan palunguh Gusti Patih. Puyo jadi tiang ngasihin segaro nangene ni ratu ni sampun metangi. Duane ngi ratu pinako ya aja mano karyone. Iriki ring jagat basutehan. Rugi kanang yadnyo banyak yadnyo ne maka sami napi sane ngawenan niko sane dunasan titiang. Silalupi. Sayuwati. Siwalatri. Silawaratri. Sayuwati Gusti Patih. Bener kena cimatut kepu ketimpal cimatut. Ampuro gara-gara Niko. Ketika Nikom sesalnya di Patih. Jangan fokus. Nenen malu. Tapi cincin. Lihat dia ngeremuk ya papa ini. Mereka mencaki bukan nikal nih. Hei kakak jangan galak-galak. Ini si remuk ya ke papa. Kasih kakak Patih meremuk. Biar dia bisa tahan tawa. Yang ngeremuk ngomong sih panganau kini kan. Sugro di tiang sih. Cai macon orang kumi wok ke walet nu masih cai. Aja. Kekere. Kumi Gusti. Ngeling na Cina. Saya perlu ngeling dong. Ini ke panjang. Padu. Hancur kuminya anjir. Empat. Ana ongsor. Tadi mau nincangin deh. Muni apa cimai. Misalkan batur. Ratu. Wah kumi gitu. Betul. Chef Fry. Seliti. Raka. Apa ya cemar mitanya? Mirip sane makato rato sasapuni. Berani menawi sisa pun kaya. Yang dijo minap benton niwang di kalani ngemariang-yangnya. Minabdo iwang palungo Gusti nyak CEO dari MCO. CEO Niko Kaisar menyamar dados gegendong. Sing gitu ceritanya lagi. Oh sing gitu. dados sangkane ngiratu marikoso anak lingsir ritat kalau ngangkenin mas semeton ring linge hidup betaro dalam mawale kerogian
yak nyoni riki reng basuki kan yan tan singsang dan niwang banti tiang narko nenten sangkaning punika Ini cai ngawak-ngawak, cai macul. dan ngawak tunak itu di skenario Iya. Aja. Bener nyalanin patih, sanggup patih sakit. nah kepatutan anak tadi taben jagat ini terkentan palu Yang ada anak len, lakar ke kampung gue, mau sek-sek bore, penganggone. Sehingga ada len yo lakar, ngaiwuk yang nyone, maka wedak. Pun kalian patih, amejakakan wong ye kede cing awak-awak patut tekeni patih kita. Patut waspada wirago teken anak baru sing itu langnas. oh berarti ya lu enten anak mececet basarante ngaku masa meton caca Dia mirip Agel. Adang sanak sira dewa Prabu kaya wong gila ya. sehingga mau balik rajin di rajin ini aduk gitu Apa tuh? ada dari pengemis dan dari CEO gitu Iya. Yen rajin sih dia anggo nimbang. itu rajin Aja. dan sangkaning kemana handuk titiang kadi sapunika palungguh gusti titiang dan purun dan ngiwangan kadi linggih palungguh gusti duane ratu dado sang pemimpin sangkaning suara rakyat maka sami napi para tita palungguh gusti dan wenten panjake sane tiwal nike titiang iring iratu matimbang wirase boyo jadi tiang iwangan kadi sapunika gusti Yan cuni mangkano ayu gitu nunaning pariak. Yang anu wicada mangkana. Lakini kanang para jana kaki ben dening lara. Padahal Laki nak curek sakene. Ulun bi paraya jumu-jumu marwatan di kanang kedatua. Bi paraya ni. Atang keleri jeung seri nara nate. Ini kepasut saya waktu kemargi ratu. Santukan makin wenten atur di para panyak ring palung ucukor gusti. Sapu nanti makin minongin. Yening tentangkil ring ide duagung presiden laris dijenin pamutus mangda jebecik pemaju kenyang kurang. Mau bener. Ini. Dia jadi cahaya masa selak palu. oh titiang Ah. Angge, titiang pamit tuh. Benar. Yang kadi sapunika suk semo selet dia mulih makin. Apa mesen selah ini? Masa salah? Apa masa salah? Masa salah? Oh, apa artinya? Nu reksain. Oh, nah. Periksa. Kengkeng mirip keadaan karyo di besake. Oh, belus. Mirip ada para jana katibe dening lara laki naki namane. Ayo. Iya. Ya kadi sapunika tidak palungguh gusti titiang sairing. Duh kapan titiang kaulan palungguh gusti para sango nenten sairing nenten manuk rengangan palungguh. Wah, yang tu di makanya lama karena tak kasih pada kita. Ayo. Muncul kita. Wah, ya sama palung maki. Nah, paman. Titiang mempamit. Titiang mempamit. Bisa